Shalom bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, reka mbifurize umunsi mwiza w'umugisha. Haleluya. Muroranirwe muri byose. Mwami Yesu abahe kuroranirwa muri byose. Uyu munsi wa none uri hejuru ndashaka kuganira namwe ijambo rivuga ngo ubushobozi bw'ibyanditswe. Haleluya. Ubushobozi bw'ibyanditswe. Reka nkwifurize kino kintu. Mu kazi kenshi ufise, mu bikorwa byinshi ufise, ntukigere wirengagiza gusoma ibyanditswe. Ibyanditswe ntukigere wirengagiza gusoma ijambo ry'Imana. Bakundwa, ijambo ry'umwami, ibyanditswe bifite ubushobozi cyane. Yeremiya yaravuze ngo ijambo ryawe ryarabonetse, maze kuribona ndarirya, maze kurirya rihinduka ibihimbaro by'umutima waje, kuko nitiriwe izina ryawe uhoraho we. Haleluya. Imengereza ubuzima bw'ibyanditswe. Atura ibyanditswe ku bana bawe, atura ibyanditswe ku muryango wawe. Rungika ijambo. Igitabo cya Zaburi yaravuga ngo izirungika ijambo ryayo ikadukiza indwara, izirungika ijambo ryayo. Harya handi ushobora gushika, rungika ijambo ry'umwami, kandi urirungika ufite umutima wizera. Yeremiya yaravuze ngo ndi inyuma y'ijambo ryanje. Reka tuvugane namwe ubushobozi bw'ibyanditswe. Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya kabiri cya Timoteyo, igice cya gatatu, dutangire ku murongo wa 15. Kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ibyanditswe byera. Haleluya. Timoteyo kuva mu buto bwe, Timoteyo yari yararezwe n'umuryango wa Kristo bazi Imana. Nyirakuru, kuva kuri nyirakuru no kuri nyina bari umuryango uzi Imana. Bavandimwe, ndifuza yuko ndabifurize, ndasabye, nasengeye ababyeyi bari barankurikirana, twimenyereze guha abana bacu ibyanditswe. Twimenyereze abana bacu kubabwira amajambo y'ibyanditswe, tubasomere ibyanditswe, kandi tubibahe nabo babyige babisome. Turabahimiriza kwiga amashuri meza, kandi ni byiza cyane. Bariga bakamenya igifaransa, bakamenya icyongereza, bakamenya ibintu byinshi, bakamenya ibiharuro, bakamenya ibintu byinshi. Mugabo mu ijambo ry'Imana abana bacu bakabinyuma. Mureke babwire kurya tubatoza kuja ku ishuri, mureke tubatoze n'igitabo cy'Imana, ibyanditswe byera. Umva hano Timoteyo, Paulo yaramubwiye ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamye uzi ibyanditswe byera. Waruzi ibyanditswe. Yabitojejwe nande? Yabitwojejwe n'ababyeyi biwe, nyirakuru na nyina niba bimutojeje. Bishobora kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Bizana ubwenge. Haleluya. Zaburi y'119 umurongo wa 18 aravuga ngo humura amaso yanje mbona ubutunzi bunyegeje mu ijambo ryawe. Bavandimwe, mu byanditswe niho hanyegeje ubutunzi bwacu, hanyegeje uburinzi bwacu. Amen. Umurongo wa 16 aca mubwira ibintu kabingahe ibyanditswe bikora ku buzima bw'umuntu. Ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana. Igitabo cya Bibiliya cyarahumetswe kandi gihumekwa n'Imana. Oh, haleluya. Aravuga rero, kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu. Ijambo ry'Imana, ibyanditswe bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu. Amen. Ijambo ry'Imana bavandimwe riza ritwigisha. Oh, haleluya. Ndabizi neza wowe wakurikirana, nimba warakiriye umwami Yesu, hari aho wahure n'ibyanditswe, hari umunsi ubuzima bwawe, haleluya, bwahuye n'ibyanditswe, bwahuye n'ijambo ry'Imana, ubuzima bugahinduka. Hari umugenzi wanje nibutse ntaye yashigiye umunsi umwe kera, hari hano ingo yaraguze igitabo hano Bujumbura, haragura igitabo cya Biligram, ngo ariko aragisoma yumva, haleluya, yumva igihinduye ubuzima bwiwe. Haleluya. Nta muntu wamubwirije ubutumwa bwiza, arasoma icyo gitabo, ngo aragenda aje kurondera umukozi w'Imana, aratura, aravuga ngo ubuzima bwanjye ndamuhaye Yesu. Haleluya. Ubushobozi bw'ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera bifite imbaraga zo kwigisha umuntu. Haleluya. Kwigisha umuntu. Icya kabiri, no kumuhana. Ijambo riza riduhana, no kumuhana. Ijambo riza rihana bavandimwe, ijambo riza rihana kurusha ibindi bihana byose. No kumuhana rifite ubushobozi bwo kwigisha umuntu, no kumuhana, no kumutunganya. Ukwiye kumuhana no kumutunganya. Iyo umuntu yasomye ijambo ry'umwami, araba umuntu mwiza, ijambo riramutunganya, ijambo rigakuraho kamere, ijambo rigakuraho ubucafu, rigakuraho inzi. Mureke mbabwire, muzi yuko ijambo
ijambo ry'umwami riza riguha kwirengagiza ico wacumuwe ko uzi ko baza bagutuka kubera ijambo ryagutunganije ukababarira. Haleluya. Murazi yuko iyo ijambo ryagutunganije utazurarana igicumuro mu mutima wawe, nta bantu bari mu mutima wawe. Urabe neza, hari abantu bagendana abandi, umuntu ugasanga ko murapfa ikintu, ugasanga bene Satani yarateye cyane mu miryango, ugasanga ari gutumvikana gukomeye. Bavandimwe, ijambo ry'Imana riradutunganya. Haleluya. Ijambo ry'Imana iyo ryakwinjiyemo, umugabo wawe aza gukora ikosa ukamubabarira, umugore ukababarira, iri jambo rikuri buzima bwawe uza wirengagiza, rikadutunganya, riraduhana, rikadutunganya. Oh glory. Ikindi no kumutoza indero nziza. Murazi ko ijambo ridutoza indero nziza. Hari abantu ijambo ryatojeje indero nziza. Hari abantu bashobora kuvugira hejuru, batashaka gutukana, batashaka kubera ijambo riraduha indero nziza mu kumenya kuvuga, mu kumenya kwishura, mu kumenya kwanda. Ijambo ry'Imana riza riduha indero n'igihe uri wenyine, uri muri chambre yawe wenyine, nta wundi muntu muri kumwe, uri kumwe na telefone yawe, ijambo rikakubwira ngo reka kuraba biriya, rikaguha indero. Ijambo ry'umwami riraguha indero, rikakubwira ngo ntusohoka mu nzu umeze gutya, rikatuma wambara neza, rikakubwira uri wenyine. Ijambo ry'Imana riduheza indero. Imenyereze ibyanditswe byera, bitoza abana bawe, bizabaha indero, bizabaha indero. Haleluya. No kugororoka, indero nziza, no kugororoka, indero mu kugororoka. Ijambo ry'umwami riza ridushoboza mu kugororokera Imana. Umva, kugira ngo umuntu w'Imana ashitse, kugira ngo ubushitse, haleluya, nibi byanditswe bituma umuntu w'Imana abashitse. Haleluya. Afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa cyiza cyose. Haleluya. Afite ibimukwiriye byose kugira ngo akore ibikorwa byiza byose. Glory to Jesus. Haleluya. Bakunzi banje, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi, mwebwe muri kikana kuri televiziyo, mukoma kikurikana kuri YouTube, umva ndabagendera inama nziza, mwimenyereze ibyanditswe bizera. Paulo yabwiye Timotheo ngo kuva mu bwana bwawe wari usanzwe uzi ibyanditswe. Warusanzwe uzi ibyanditswe. Haleluya. Warusanzwe uzi, yarasanzwe azi ibyanditswe. Ndabifurije ubuzima bwo gutahura ibyanditswe, mwiga ibyanditswe, musoma ibyanditswe, muzature ku buzima bwanyu, bizabaha indero, bizaduhana, bidutunganye, tube dukwiriye, tuba abakozi b'Imana bashitse. Urifuza ko umukozi w'Imana ashitse? Soma ibyanditswe, ba mu byanditswe. Haleluya. Vuga iki ibyanditswe bivuga. Reka kwirirwa hari umwanya munini abantu bamara imbere y'Imana ariko batariko baravuga ibyanditswe, bariko baravuga yandi makuru. Oya, ibyanditswe bigomba kuganza mu buzima bwacu. Mose amaze gupfa, Imana yaje kumubikira Yosuwa, iramubwira ngo umugaragu wanje Mose yatashe. Niyo yamubikiye, ariko abwira Yosuwa ngo Yosuwa, nimba ukeneye kuzoshikana abantu bandi Kanani neza, umva ndakubwire, kondisiyo nimwe, bamu byanditswe. Yaramubwiye ngo uzubirimbure, ibi biri muri icyo gitabo cy'ibyagezwe, tuzubikure mu kanwa kawe, uzubirimbure ku murango no mu ijoro, niho ibyawe bizogenda neza ukagira amahirwe. Urifuza n'amahirwe muri buno buzima, bamu byanditswe. Haleluya. Mu byanditswe. Reka ndangirize muri Zaburi ya mbere igice cya mbere umurongo wa mbere ngere ku murongo wa 3. Haravuga ngo harahiga umuntu atagendera mu nama z'ababi, adahagarara mu nzira z'abanyabyaha, aticara n'abacokoranye. Uwo muntu arahiriwe. Ariko ibihimbara uyu muntu n'ijambo ry'umwami biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyagezwe byiwe nibyo ashyira ku mutima ku murango no mu ijoro. Oh haleluya. Ibimuhimbara biri mu byagezwe by'Uhoraho, kandi ibyo byagezwe by'Uhoraho nibyo ashyira ku mutima wiwe ku murango no mu ijoro. Amen. Umva, azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Oh haleluya. Uyu muntu ari mu byanditswe azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Cyami gihe cyacu
ibihe byacu ntibyuma, icyo azokora cyose kizomuberako. Haleluya, oh haleluya. Ndakwifurije kuba mu byanditswe. Glory. Yobu yaravuze ngo nabirutishije ibyo kurya bitunguye umubiri wanje. Yahuye n'ingorane bavandimwe. Yobu yahuye n'ingorane. Mugabo aravuga, ari umurongo yavuze, ukugororoka kwanje ndagukomeje. Niki cyatumye agumeza kugororoka kwiwe? Ibyanditswe byari byuzuye mu buzima bwiwe. Mukundwa uri kurankurikirana, reka ibyanditswe biganze mu buzima bwawe. Pawulo yabwiye abakolosayi ijambo ryiza, arababwira ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, rigwije ubwenge. Pawulo abwira abaroma, arababwira ngo ijambo ry'Imana ngo ribe hafi yanyu, ribe mu kanwa kanyu, ndetse ribe mu mitima yanyu. Mana ishimwe. Mose abwira mu gusura mu byagezwe, abwira Abisiraheli, arababwira ngo mwicaye mu masaro yanyu, ngo muza mubisomera abana banyu, mubatoza indero nziza. Ijambo niryo rizotuma abana bacu bagira indero nziza. Ijambo niryo rizotuma bamenya kwishura, niryo rizotuma, haleluya, turabashiramo umwete mu kwiga ibindi. Mugabo bukira bugacya nta jambo ry'umwami basoma ku buzima bwacu. Twimenyereze buno buzima bwo gusoma ijambo ry'Imana. Uyu mwanditsi w'Izaburi yavuze ngo ariko ibiguhimbara. Ibiguhimbara ni ibiki? Ni ibiki biguhimbara? Biri mu ijambo ry'umwami kandi byageze duhoraho. Nibdashira ku mutima wiwe ku murango no mu ijoro. Umutima wawe uri mwiki? Umutima wawe uri mwiki? Hari igihe abantu dushemwe imitima yacu, tugashemwa abantu, tugashemwa abatugiriye nabi, uguma urunda mwoya. Reka gushira umutima wawe mwibohero. Yaravuze Dawudi ngo kura umutima wanje mwibohero kugira ngo mbone ngene shima izina ryawe. Haleluya. Kura umutima wanje mwibohero. Hari abantu imitima yabo iri mwibohero, baragenda baridegembya nibyo bugabo baraboshwe. Kubera iki? Babohejwe n'abandi. Kuramo shira mu ijambo ry'umwami. Yavuze gute? Yavuze ngo ariko ibimuhimbara. Uhimbarwa niki? Biri mu byageze by'uhoraho, kandi byageze by'uhoraho nibashira ku mutima ku murango no mu ijoro. Haleluya. Azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi. Iwuhe muntu uyaba mu byanditswe, uyaba mu byanditswe by'umwami. Haleluya. Cyane igihe cyacu uzokwama. Haleluya. Ibihe byacu ntibyuma, icyo azokora cyose kizomuberako. Glory. Imana iguheze umugisha. Ndakwifurije kuba mu byanditswe. Data turagukunda cyane, duha inzara n'inyota yo kuba mu byanditswe. Haleluya. Oh haleluya. Mwami, hari ibindi turabironkera umwanya, ibindi byose turabironkera umwanya, ariko umwanya w'ijambo waragiye. Uyu muntu uri kurankurikirana, mwami, umwongereza inyota yo gusoma, umwongereza inyota yo kurimbura no kubyatura, kandi afata ubuzima bwe abahuze n'ijambo ry'umwami. Haleluya. Ngo azomera nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, kitumva izuba. Haleluya. Ntabwo ibibazo bizobura kuza, ariko ari ahandi atewe, watewe mu byanditswe. Pawulo yabwiye Timoteyo ngo kuva mu bwana bwe yarasanzwe azi ibyanditswe. Mana twebwe turakeneye kumenya ibyanditswe, ngo bikamutunganya, bikamuha indero, ngo kugira ngo bakwiye afite ibimukwiriye byose. Haleluya. Urakoze cyane. Icubara kibi cyawe mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen. Ndakwifurije kuba mu byanditswe. Mana